Mũtongoria wa bũrũri William Ruto ica ikuhĩ akoretwo akĩoneka gũcoka kĩrĩma-inĩ nĩguo kwarahũra ndũgũ yake na mũingĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya mbere ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Athiriti ake kĩrĩma-inĩ nĩ mathiĩte na mbere na kũmũtetera makiuga no ĩna ũhoti wa kũingĩria bũrũri wa Kenya ithabu-inĩ rĩa mabũrũri marĩa mehotete. Aendelee na ajue sisi tunamshikilia 10 out of 10 minus nothing ama 100%, na tuko nyuma yake. Tutafanya kazi kwa bidii mpaka tutimize ile ndoto yake na maono yake. Atongoria nĩ hamwe na Minister wa Mĩgũnda Alice Wahome, Minister wa Ũgendi Rebecca Miano, mũmbunge wa Wadi George Kariuki gatagatĩ kangĩ, arĩa mathiĩte na mbere na kũmenereria ũteti wa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua. Asante kwa kutupatia wakati na muda wa kuweza kuja hapa kumhudumia. Hii ndiyo kazi inafanywa na executive ambaye imeongozwa na Rais William Samoei Ruto. Kazi iko na mwenyewe. Wera wena mwe? Woko maugaga wera aliye miji wera. Sasa I think the next slogan will be turudishe William Ruto aendelee bila break. Kazi tuende 10 bila break. Tumbatie 10 bila break. Tutiendaga gwikira guku tutihuraga siasa cia irumina cia gucambania. No nyende kuria atongoria aitu othe ma embrace unity. Tondu twambiriria kugayania andu aitu tukiugaga aya ni uyu aya angi ni uyu gutire kundu tuguthie ta taikari aguku gwitu Kirinyaga, na tutikwenda uhoro wa andu gukorwo matari decided. Igongona-inĩ rĩngĩ rĩa kũhũra njeki atumia mwena wa Lukuyani, atongoria matongoretio nĩ mũteithĩrĩria wa President Faruk Kibet, nao nĩ mokĩrĩire mĩario ya Gachagua ĩgiĩ kũiganania arutwo na icigo iria maumĩte, makĩhinyĩrĩria thukuru cia mũingĩ ibatiĩ kũguna ciana ciothe hatarĩ mũthutũkanio. Huyu mtu nilimfukuza kule bungeni, nilikuwa nafikiri tumemalizana na yeye, kumbe nilikuwa namfukuza kwa ofisi ya Deputy President akuja kusumbuana na watoto wadogo, watoto wa shule ambao hata hawapigi kura. Kenya ni yetu sisi wote, si ya mtu mmoja. Shule zimejengwa kule Nairobi wakati kila mtu alikuwa anang'ang'ana hapa mashinani kujenga. Hazijajengwa na pesa ya mtu, ilijengwa na pesa ya serikali. Tunataka watoto wetu watoke hapa waende kusoma shule hizo, na kama ifai basi pia sisi tupate yetu. Wakati wako tumejenga tutasema turudi nyumbani. Faruk akiuga harĩa bũrũri ũkinyĩte hatirĩ na mũteti wĩna ũhoti wa kũgayania Kenya na mĩthingi ya gĩkabira. Yule mkabila alianza kutabiri mabaya. Hata siku hizi mnaona anafanya helmet. Kwani huyu mtu ni anafanya nini? Anafanyanga construction ama anafanya nini? Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mathiũ Ndung'u wa Mbugua.